Daini tinam dua kabugrai shikago. Yohana laika togoba shisnit kaji langai go na shilangai. Dailam ni pe Yesu sungodai shloi Lamu De Mada na Akyu Hpyi ko wae aking aten tu sli ai nang pe shingkang shkraw anam tu ngai gisha pe shingkang te shkraw ri nang shi pe jo ai ni yong pe thani thana asak jo yanam tu shingkim sha yong pe upkhang na drum kam akho khang nang shi pe jo yani tai thani thana asak ngoi ko tengmanai nang Karai Kasang pe shante je chang na the nang shangun da Yesu Kristu pe shante je chang ai lam renga ai ngai glo kun phai nam tu nang ngai pe ap jo yai amu makam pe ngut hkra ngai kun phai glo ya amrang e ngai nang wa pe tingtha gan sai shingkang shadan spro ya sai wai ringting aga great nlat ko na nang the raw shingkang lu ngai ya mung dai shingkang the ngai tha shadan scroll ya rit lo Kristu tha sorai nuwa punawni Daini Ja Chyum Mungga pe thi sumru yu ai shloi daju Yesu Akyu Hpyi ka phe na che luka ai ya Daini Madu Yesu Gaw Lamu De Mada let Kawa Karai Kasang Kaw Akyu Hpyi ngai shi khomna Udang lam phe chye jo ndai lam tha Kawa Karai Kasang phe arau nga shangun mayu ngai shi hkam hpang bai hkrung rataya marang e shingkang tan khung nam tu Kawa Karai Kasang Kaw Akyu Hpyi ngai Madu Yesu Gaw Kawa Karai Kasang myit rai phe Udang ntsa hkam ko tukra madat maralet shingkang phe shadan stong ngai daitha anga Madu Yesu shi sora ai shia kasanya mtu mung Akyu Hpyi ya phe muluka ai shi Lamu De bailungwa shloi kasani hkrung ai the nganga nam tu mung shi chacha Akyu Hpyi ya ngai daizon cha shi kamtat ngai ni anthe yong mung Akyu Hpyi ai shloi tina am tu jusha phila ai khu nresha Karai Kasang tha apnong do jawlu nam tu mung anthe Akyu Hpyi jera nga ka ai daisha nrai nugu phung tinga am tu mung hkrung rapra kikhin kum din na lama am tu mung tut e Akyu Hpyi yana litmakam ante yong ko nga ngai re ai phe shikut sa ka lo